nayibaze yo gusoma bari bazanye n'abarimu babo badebaze n'abasomesa babwe ariko nabo Imana ibambere naye nabo Katonda bampera umukisa dukomeze tube muri uno mukutano tusigare nga turi muri kumwana runo tuzageza umunsi uzoshira ogutuusa olunaku olukungana lunagwera twishimire mu Mwana ate tusanyukire mu Katonda muve mu kinjiro dutaramire Yesu tukunganire Katonda nico muve mu kinjiro muve mu bibira byonna dutarame nka ubwanditswe na Mariko Injili ngaho yamwandikibwa ne Marko ibice 11 sura ya 11 subiza ati mwizere Imana amen. subiramo. Yesu aramusubiza ati mwizere Imana amen. Urasubira mu rya nyuma twavuze ko ari ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 11 murongo 20 igitabo cya Marko 11 isura ya 2 11 umurongo wa 22 11:22 11 umurongo wa 22 Yesu aramusubiza ati mwizere Imana amen. arabasubiza n'abantu abaro tuzamura amaboko dezi Imana icubahiro reka tonde kitiwa haleluya amen. dufatikanye buke tunyure muri aka karirimbo nitumara tuvuga amagambo makeya tutanga umwanya tuyimba kanyimba kano ijuru rirahari bene data abera tuzaritahamo ijuru rirahari bene data abera tuzaritahamo abera tuzaritahamo ijuru rirahari bene data abera tuzaritahamo Joni muze dutarame tugirane amakuru y'urugendo Siyoni tuzahurira monabera ijuru rirahari bene data abera tuzaritahamo 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 Joni muze dutarame tugirane amakuru y'urugendo rw'Isiyoni abera monabera Joni muze dutarame tugirane amakuru y'urugendo rw'Isiyoni tuzahurira monabera ijuru rirahari bene data abera tuzaritahamo ijuru rirahari bene data abera tuzaritahamo Joni muze dutarame tugirane amakuru
kuvuga ibintu bitanu mu magambo yihuse. Ndakugira ibigambo bitanu mu buwangu. Ndabanza gushima Imana. Nasohoka kwebaza Katonda. Hallelujah. Amen. Munyikirize cyane. Hallelujah. Amen. Ndashima Imana kuko ari Imana nziza ibihe byose. Nebaza Katonda nti Katonda umurungi bisera byona. Ndashima Imana ko ikiranuka. Nebaza Katonda nti byose mwesigwa eribi byakora byona. Ibyo Imana ikora byose haba mu ijuru, haba mu isi, haba munsi y'isi irakiranuka. Katonda byakora mu guru munsi wanabona mwesigwa Ibihere by'icubahiro. Nawe wekitibwa. Ndashima Imana kuko ari nyembaraga. Nebaza Katonda nti wamanyi. Imbaraga zayo zirenze uko dutekereza. Amanyi ge gasukiride ebi bituruza. Munyemerere tuzamura amaboko tweze Imana yacu. Tuzikirize twanike imikono jaffe tuwe Katonda ekitibwa. Imana ishimwe cyane. Katonda yebaziwe. Cya kabiri, Ekyokubiri, ndagira ngo menyeshe abantu bose bari hano turi kumwe, njagadde ntegeeza abantu bonna abali wano be tuli nabo. dufite umukutano hano iwacu. Tulina olukuŋŋaana wano ewaffe. Mukomere Imana amashyi. Mukubire Katonda engalo. Kuva tugeze hano i Kampala, Okuva bwe twatukira wano e Kampala, ntabwo ngiye kubaha ubuhamya wenda sigenda banya abantu bujulizi bahari. budde weebuli. Twateguranye ibiterane bitatu na madamu. Twateekateeka conference za mirundi esatu ne mukyala wange. Igiterane cya mbere cyari cy'iminsi 7 mu rugo. Olukuŋŋaana olusooka lwali lwa nnaku 7 ewaka. Dutumira abavugabutumwa, Ne tuyita ababuulizi. umunsi umwe agahagarikira, Olunaku olumu ne mbeera puroguraama. umunsi agahagarikira, Olunaku olulala ye naakulembera saaviisi. abavugabutumwa tukamuheza umwanya munini akaganira ijambo ry'Imana. Omubuulizi ne tumuwa obudde obuwanvu n'anyumya ekigambo. Gukora ibyo bikorwa byose muza mukora mu biterane. Ne tukola ebikolwa byonna bye mukola mu Ikindi lukuŋŋaana. cyari cy'amasaha 28. Olukuŋŋaana olulala lwali lwa ssaawa 24. Abenshi hano twakibanye. Abasinga wano twali wamu. Ikindi cyari cy'iminsi 2. Olukuŋŋaana olulala lwali lwa nnaku 2. Ariko uyu munsi wa none Naye olunaku olwaleero turi mu giterane tutagiye mu inama na madamu. tuli mu lukuŋŋaana lwe tutaateesaako ne mukyala wange. Wenyine yateguwe n'Imana, Ye yekka lwe yateekateeka ne Katonda. baradutumira twese, Ne batuyita ffenna none tukiri. nate we tuli wano. Ndagira ngo munyumve cyane kandi neza. Njagala mumpulire nnyo ate bulungi. Mwese abari hano Mwenna abali wano n'abazakomeza kugaruka, n'abagenda osigala nga mukomawo, n'abandi bataje bazaza. n'abo abataze abagenda okujja Tubabwire ko dufite ikiriyo hano. temubagamba nti tulina okukungubaga wano. Mugende mubwira abantu ko dufite umukutano. Mugende nga mugamba abantu nti tulina olukuŋŋaana. Kandi umuntu wese uza hano Ate omuntu yenna anajja wano taze aje mu kiriyo, ate tajja ngazze mu kukungubaga, aze aje mu mukutano. wabula ajje Kandi ngazze izo mu bintu lukuŋŋaana. byombi biratandukanye. Ebintu ebyo bibiri bya njawulo. Ibikorerwa mu kiriyo n'ibikorerwa mu giterane ku mukutano Ebikolebwa mu lukuŋŋaana n'ebikolebwa mu kukungubaga ni ibintu bitandukanye. bintu bya njawulo. Nuva mu rugo uje ku kiriyo, Bw'ova ewaka ng'oze kukungubaga, urakora ibitandukanye n'ibyo turi. genda kola ebyenjawulo n'ebyo bye tuli mu kukola. Ariko mu by'ukuri nuva mu rugo uje ku mukutano, Naye bw'onaava ewaka ng'oze mu lukuŋŋaana, ibizakorerwa muri uno mukutano zose bisa n'umukutano, ebigenda okukolebwa mu lukuŋŋaana luno ebifaanagana ng'olukuŋŋaana ntabwo bizokubangamira. tebigenda kuyisa bubi. Turabyumvishije? Tuwulidde. Mana weza. Katonda abawe omukisa. Cya gatatu, Ekyokusatu, ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu turimo ntabwo ari iby'abantu. njagala bagamba nti bino ebintu bye tulimu si by'abantu. Sinobasha guhagarara hano kubw'imbaraga komora mu basiita no mu basinzira mvukamo. Siyinza kuyimirira wano ku lw'amaanyi ge nzija mu basiita n'abasinziira wemva Napfushije umugore, nga nfiiriddwako omukyala. ntabwo bizoshobora. Tekisoboka. Ariko Naye ndagira ngo mbabwire ko ibi njagala bagamba nti bino twari tumaze amezi 4 tuziteguye, tubadde tumaze emyezi 4 nga tubyeteekateekedde, ariko nta makuru dufite y'ino.
nenga tutuyina amawulire gamara Imana iradutegura neza pe. Katonda natutegeka bulungi Kugeza uyu munsi turiba. okutuusa olunaku lwa leero. Nibajije nicaye hano Nebuuziza nga ntudde ndibaza ngo ese umuntu wombana ndiko ndira mbandizwa n'uko umugore yansize yotangara. Nebuuza nti omuntu bwandaba nga nkaaba Icyakabiri nibajije ekyokubiri umuntu wobona mbaye nzina nkavuza ipendo omuntu umugore wandaba wanje yagiye nanzina mu ijuru yotangara. omukazi wange agenze mugulu omuntu oyo ayinza Siko okwewuunya muranyushika ibyo bintu biri ukuntu bitandukanye. bica bibiri byanjawulo. Muzi icyatumye ntekereza gutyo. Umanye ekindetedde okulowooza bwetyo. Kuwa gatanu nari mfite anniversaire. Olwokutaano nalina Benshi mwarabibonye. birthday oba anniversary. Noneho ndeba ukuntu nishimiye anniversaire yanje hano ku isi hano. Nendaba engeri gye nsanyukidde Abantu benshi birthday wano ku baranyandikira, nsi. abandi banyohereza impano, abandi Ne bampandikira ne bansindikira gifts. ntekereza ukuntu madamu Nyahumure Gentille ari mu ijuru. Nendowooza engeri omukyala wange Nyahumure bwali mukulu. Mwumve gukomparinga guhuza ibyo bintu. Kunezererwa anniversaire ya hano mu isi Okusanyukira birthday ya wano ku nsi no kunezererwa anniversaire yo mu ijuru. n'okusanyukira birthday ey'omuggulu. Ndagira ngo mbabwire umuntu uzobona mpandira ntukikange nzoba mpandira kubera ko Omuntu agenda okundaba nga nkaaba teweewuunya. ariko nubona mpaye mzina naye olaba nga nzina kavuza ipendo ngatanga ngatanga haleluya neshawutira ntabwo haleluya. bikagukange N'ebyo nzaba tebikuwunyisa. mbanserebura anniversaire y'umugore wanje mu Rwanda. Ndibane mu kucelebratinga birthday ya mukazi wange mukuru. Niyo mpamvu aka karirimbo kajemo kavuga ngo ni ukuri ijuru rirahari. Ensonga lwaki akayimba ako kabadde kanzizeemu. Tuzamura amaboko Twanike emikono gyaffe. haleluya. Amen. Cyakane Ekyokuna ngiye gusoza enda kumaliriza. ndagira ngo mbabwire ko duhumuritse Njagala bagamba nti tuli bagumu pe, ddala. kandi ntabwo ari njyewe nje nhumuritse. Ate sinze nzeka omugumu. Abantu benshi barahumuritse. Abantu abasinga bagumu. Abo twabashije kuvugana, Abo be twayogeddeko nabo. abo twabashije kubonana, Abo be twalabaganye. namwe ubwanyu ndabizi ko muhumuritse. Namwe nga mwe kimanyi nti Kandi mugumye. n'umuntu mu by'ukuri utarahumurika Ate n'omuntu atanaba kuguma ahumurike. agumire ddala. Mfite impamvu nyinshi zitumye mpumurika, Nina ensonga nyingi ezindeetedde okuguma. ariko impamvu ya mbere nayo iruta izindi zose Naye ensonga esookera ddala esingira endala zonna. ni ukuri nuko ndashidikanya Nyahumure mu ijuru. Amen. Siwakanya nti mukyala wange ali mu ggulu. Mpora nza mbwira abantu igihe cyinshi, Ngamba abantu ekiseera ekisinga ababwira ngo ibi tuzo tuvuga turabavuga butumwa ntabwo ari imigani y'Abanyamulenge. naye mbagamba nti bino bye twogera nga tuli babuulizi si ngero ez'Abanyamulenge. Ntabwo ari inkuru zimbarira Si mawulire iwacu mu ijuru. waffe mu ggulu. Amen. Amen. Ntabwo ari igipindi cy'uko turi kukiriya. Si nti just tuli wano tuzze kukungubaga. Ntabwo ari amagambo y'abazungu. Si na bigambo by'abazungu. Iwacu ni mu ijuru. Ewaffe mu ggulu. Aho ngaho iwacu, Awo ewaffe apana mu kajembwe kuko ariho mvuka. nga si mu kajembwe wenzaalibwa. Nyahumure ntabwo ari mu kajembwe. Nyahumure si mu kajembwe. Nta nubwo ari kwa Masata wavuka. Si naawe wazaalibwa. Nyahumure ari mu ijuru. Ali mu ggulu. Ngicyo kiteye guhumurika. Ekyo kye kindeetedde okuguma. Icya kabiri, Ekyokubiri, mu gitondo nibwo nabwiye abana ko mama wabo adahari. ku makya bwe nagambye abaana nti mama waabwe taliiwo. Bagira emosiyo bararira, Ne bakaaba, naje ndarira. nange ne nkaaba. Charmante umukobwa wanje mukuru Omuwala wange omukulu first born aranyegamisa, ashira umutwe wanje mu gituza cye, n'ateeka omutwe gwange mu kifuba kye arampanagura, n'ansangula. arambwira ngo sinshaka kubona ubaye urira papa. Nangamba nti saagala kulaba ng'okaaba. Amen. Amen. Nuko icyo ni ikindi nacyo mu by'ukuri candemye umutima. Ekyo nakyo kirala kyangumiza. Ndavuga ngo ndi kumwe n'umukozi w'Imana.
nk'amati n'umuhereza kandi bakatanga nabimusezeranyije te namusubiza namubwiye ngo amusore namugambiye ati senywa amusubira kure sige nakoda mu kukaba cya gatatu kinkomeje cyo kusatu abantu benshi twavuganye ku matelefone abantu abasinga betogede ku masimu abantu benshi twavuganye turebana abantu betogede na turabana abanyandikiye amamesaje bampandikide messages bambwiye ngo turabizi kuko uri umukristo bangamiye ati tukimanyi uri mu rokore ngo kandi ngo hari abantu benshi ate bari abantu bababwiye amagambo ngo menshi muri iki gihe ebingi mu kiseera kino ngo ntabwo tukwihanganishamo nk'umuntu udakijijwe ntitwe tugenda kugumya ngo umuntu atari mu rokore noneho hariho n'abanyibukije n'aho navuze amagambo menshi aremereye iyo nabanzijukiza we nayogereye ibigambo ndavuga ngo ntuhumurika kuri uno munsi ni nk'amanti wemba sigumye ku runaku runo reka mbindukirire abapasiteri anshukira abasumba nabo bampinduye ubusa kwizera kwanje mba ubukiriza kwange mba ngufute za bitaramo byose twahuye byo guhumuriza abandi ngafata mikrofone kababumwana zona ze twasizinkaniramo nekwata akazindaro ne kungubagira kwabo uruganda kwiye kwibabwira na hano munsi ne wano nyino bikora nembagamo ejo bundi twari kwa Reverend Paul